قال فما خطبكم أيها المرسلون وہ ابراہیم علیہ السلام نصر غٹ کا ارساسو ایرالی گلشو ملائکو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین دیویل یقینا لے گلشیو منگا قوم مجرمانو تا لنرسل علیہم حجارتا من طین دید پارا چرولی گو پری بانے کانی جوشی دخٹونا مصومتا عند ربک للمسرفین نخی پی لگولی شی پنی ذرفسا دپار دا حدنا تجاوز کن گو دپارا فاخرجنا من کان فیہا من المومنین نوی سلم ناسوک چیو پدائے کلوکی دیمان والاونا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین نو نمون دمونگا پائے کلوکی غیر دیو کور دا مسلمانانونا وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم اور پریخے منگا پائے کلو کی نخا خلق لرائے چی رکید عذاب درناکنا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الى فرعون بسلطان مبین اور پریخے منگا نخا قصد موسیٰ علیہ السلام کے کلچ لے گلو منگا دے فرعون تا پدلیل خکارام فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون نمخوارو سرد قوم مخبلنا ویل دا یا جوگر دے یا لیونے فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم نونیو منگا دے او دا لخکریم نو غزول منگا دی لرام پا دریاب کے او دے او ملامت کو ان کے اخبر زان لرام وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم او پریخے منگا نقد عبرت پا دیانو کے کلچ لے گلے من پدی بانی سیلے شنڈا وے خیرام ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم نپر خود آغی شیش رات لو پائے مگر گزو بیغا پشاند راڈو کو زرے زرے وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور پریخے منگا عبرت پا سمودیانو کے کلچی ویلی شو دیتا مزی والے دا دنیا تر یو اخبوریم فاتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون نوڑیرا نافرمانی اکڑا دا حکم در اخبرنا نونیو دیل را تندر دا زاو او حاداری شریکتل فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين نو طاقت نہ لردی دو دلو نو دی اس بدل غسن کی وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين وهلاکڑے بنگا قوم دنو علیہ السلام دے ٹولو نمخ کے یقینا قوم دے نافرمان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون آسمان جو کرے منگا پطاقت سرایا پلا سنو خبلو یقینا منگا فراخون کیو آئے لرام والأرض فرشناها فنعم الماهدون عظمکا غڑول زمنگا ہاغا نخیو غڑون کی مندائے ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اداسی نا پیدا کڑی منگا جوڑائے دید پارا شتاسو نصیحت والے
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نتیختو کہ اللہ طرف تا یقیناً تاسو لرا دا اللہ طرفنا یر درک ان کے اخکاریم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. مگر زید اللہ تعالی سرا بل حقدار دبن گئے یقیناً تاسو لرا دہ غنائر درک ان کے اخکاریم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. دغسن رات لائے کسان تجدین مخی اس رسول مگر آئی بوی دا جادوگر دے آلے ونے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. ایدی وصیت کری او بلتا پدے خبران بلکہ دا قوم دی سرکشان. فتول عنهم فما انت بملوم. نمخوارا ددینا نیت ملامت کرشے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. او بیان و قرآن یقیناً دا بیان والنفور کی مومنان لرام. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نہیں پیدا کری منگا پیریان و انسانان مگر دیر پارا چری دا حکم کم دبن گئے اخبلے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نغوارم زو ددینا سروزی ددی دپارا نغوارم چدی مالم سخراک راکیم. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یقیناً اللہ تعالیٰ دے رزق ورکون کے خاوند طاقت دے مضبوطم دے. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. نو یقیناً کسان لراش ظلم کرے دے برخید عذاب دی پشانت دا برخود مرگرو دین تلوار دن گئیم. فوائل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. تباہی دا کسان لراش کفر کرے دوجہ دا غیر وزنا چی سر وعدہ کے دیشیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم نے پتور غربان نے اور قسم نے بائے کتاب شرکل شیر پپانوں خوروروں کے اور قسم نے پائے کور چیو کڑے شیر آباد دے اور قسم نے پائے شت پور تکڑی شیم اور قسم نے پائے دریاب چڈکڑ شیر دو بونا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. گواہی گئی دا پریش یقینا عذاب درفتا خامخا واقع کی دن کے نشتر عذاب درا حصو دفق ان کے. یوم تمور السماء مورا. پائر چوب چرلی اسمان پچور لے دلو سرام. وتصیر الجبال سیرا وروان بشغرنا بروانے دو. فوائل یومئذ للمکذبین. تباہی دا پدا غرض عائشہ لرائش تکذیب کی دے حالاتوں. الذین هم فی خوض یلعبون. آخلق چاہی پا باطل مشغولا کی دی لوی کویم. یوم یدعون الى نار جہنم دعا. پارز بعد دکی ورکڑیشی دی لراؤ اور جہنم طرف تا دکی دکی. هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
اویل شدا اور دے چتا سدری تکذیب کو افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون آئے جادو دے داو کن تاسو پوئن لڑے یینینا اصلوہا فاصبروا او لا تصبرون سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ورننوزے دی اورتا کہ صبر کوئے کنی کوئے برابر حال لستاسو یقیناً بدل در کے دیشی دائے ملون چتاسو کول ان المتقین فی جنات و نعیم یقیناً متقیان خلق باپ باغنوں کی اور بڑیر نعمتوں کے فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم خوشحالی بکئی پائے چور کئی دی طرف ددیم اور بچ بساتی دی لرا رب ددی عذاب دورنا کلو واشربو ہنیم بما کنتم تعملون ویلی کی باخرے اس کے بخوشالے سودائے ملون جتاسو کول متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین تکیاو ان کی وئی کٹنو صفنو آنے اجوڑے بکم ددی سراحوری خیستہ استرگو والا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم آکسان چیمان راوڑے اور تابداری کڑے دی لر ددی اولاد پہ ایمان راوڑلو یوزے بکونگا ددی سرا ددی دغا اولاد وما لتناهم من عملهم من شيء انا بنیم گڑی کونگا ددی داملنا حصے کل امرئ بما کسب رہین ہر یو سرے داغ عمل چکڑی انتظار کو ان کے بویم وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون ازیاتو بمگا دی لرامی او وخدائے قسم ناشری اشتحال لریم یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاسیم اخلی بید یو بلنا پائے کی کاسیم نبی پائے کے بے فیدی خبریں نبی گناہگار کے دل وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ اور زیرازی با پری بانے لکان دریم گویا کہ ای ملغلری پٹی ساتلی شویم وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور مخامخ بشی باعث ددی ببازو بانے تفسون وکیم قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين وَإِبَدِ يَقِينًا مُنْغَيَ مَخْكِ پخپل کور کی یرکون کی اللہ نام فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم نیسانو کو اللہ تعالیٰ پمگا و بچو ساتمگا دا عذاب دا گرم و ہواگانو نام انا کننا من قبل ندعوه انہو هو البر الرحیم یقیناً وہ منگا ددین مخی بلبم خاص اللہ لرام یقیناً اللہ تعالیٰ دیر احسان کا ان کے رحم کا ان کے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون نو بیان و قرآن ننے تو پنعمت دربستا سرام ترویتیوں نلیونے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون اے دیوئی دا شاعر دے انتظار کم پدبانے دا حادث دمرم قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین تو آیا تاسو انتظار کوئے زم تاثر دے انتظار کم کنیم ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون
آیا حکم ورکی دیتا عقلون دری پر خبروں بلکہ دادی قوم سرکشان ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون اے دیدا وی دا قرآن دزان جو کرے بلکہ دی ایمان نہ روڑی فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین نظرات اڑی دی او خبرات پشان کدی رشتنی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون اے دی پیدا کلیشی بغیر صد فیدینا او کدی پیدا کون کی دی دخبل زاننوں ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون اے دی پیدا کری اسمانوں عظمکا بلکہ دی یقین لریم ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون آئے دری سر اختیارات دی دا خزانوں در افستاؤ کن دی مقرر کڑشی دی بائے باندے ام لهم سلم یستمعون فی فلیات مستمعهم بسلطان مبین آئے دی دا پارا ساندہ فائشتر خطلو چوکیری پائے کے نراد اڑی دعوک ان کے دور دلو سدلی اخکارام ام لہ البنات ولکم البنون ایا اللہ لردلون یو تاسل دی زامنویم ام تصلهم مجرن فهم من مغرم مسقلون آیا تقوار نبی درینا سعوض دید تاوان دوجنا درانشیم ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا ددی سرا وحی راضی او دی لکی آئے لرام ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون آئے دی غاری مکر کول نا کسان چی کفر کرے دری مکرون باب کمزور کرے شیم ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون آئشتر دی در حقدار دا بندگ اللہ نصیوان پاک دے اللہ داغنا شدی و سر شریکان جوڑیم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ اکوین دی اور ٹکڑا دا اسمان نرا پریوتن کے دی بوئی داوری ازدہ لاندے باندے فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَقُونَ نو پریگ دی لرا ترائے چھ مخامخ بشی دائر و سرائے چپائی کبدی بے ہوش اگڑیشیم یوم لا یغنی عنہم کائدہم شیئن ولا ہم ینصرون اودا سرزی نبشی دفکول ددینا ددی چلول حس شیئن نبدی سرا مدد کے دیشیم وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور یقیناً دا ظالمان دا پارا عذاب شترے مخی ددائی روزینا ولیکن اکثر دری پوین لریم واصبر لحکم ربک فإنک بعیوننا نو صبر کوا در فیصلیتا یقیناً تزم پسترگو کے وسبح بحمد ربک حین تقوم اور تسبیح آئے سردستائن در افسانا کلچ ادرے گئے ومن الليل فسبحوا وادبار النجوم اور دشپے پر ٹکڑوں کے امد اللہ تسبیح آیا اور پا وقت شاگر زولو دستوروں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى قسم نے بستوری کلچے ورزگی رخبل زینام ما ضل صاحبكم وما غوام نرے بلارشے استاسو دامر گرے و نرے دحد نتر وطلے وما ينطق عن الهوى او خبر النفیر رخبل خواہش دوجیم
ان هو الا وحی یوحی ندید دا خبر مگر وحدا چد وحی کے ریشی علمہ شدید القوام تعلیم ورکڑے دتا سخت طاقتوں والا ذو مرۃ فاستوى چخاوند خائص دے نو برابر شو وهو بالافق الاعلى خدا سے عال سے غپ کنارو اسمان اوچتو ثم دنا فتدلى بیارانی زیش نخرانی زیش فکان قاب قوسین او ادنا نشو پشانت دو پاٹو دو لیندو بلکہ دائنم زیاد نیزیم فاوحى الى عبده ما اوحى نوحی اکڑا بندد اللہ تا حغا چا وحی اکڑا ما کذب الفؤاد ما رام انکار نے کڑے زرد دائنا شلی دلے افتمارونہو علی ما یرام آیا جگڑ کوئے تاسو دسرا پاسی سید پخبل لی دلے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى او یقیناً دلی دلے حغل رابل ذل د سدرۃ المنتهى بخواکی عندها جنة المأوى دائیونی پخواکی جنت دو سیدلوے اذ یخش السدرة ما یغشا کل چپٹ کر دے ونی لرا ہا سیزن چپڑے گڑل ما زاغ البصر وما طغى نرے کوکشے نظر د نبی داغینا نتن اور ترشے لقد رأى من آیات ربه الكبرى یقیناً لدلی دا دلیلون دخپل لبنا الویلوی دلیلونا افرائیتم اللات والعزا آیا سوچ کرے تاسو بحال دلات والعزا ومنات الثالثة الأخرى او پمنات بانی شدریم دے رستنے دے الکم الذکر وله الانثى استاذ دپارے نارینا اولادی اور اللہ لدے زنانیم تلک اذن قسمت ضیزا دا خدا وقت کی تقسیم دے بیکارام ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان نریدا مگر ندی یخیری تاسو استاسو مشرانو ندر علی گل اللہ پری نمون بانے حس دلیل ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس تابداری نکی دا خلق مگر دا گمان او دا عصیز چی نفسو نے خواہش لریم وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ و یقیناً ناغلے دیتا ددید رب دا طرفنا پورا ہدایت ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرة والأولى آیا انسان لکھی دیشی ہر غشے چدے آرزو کئی
نہ خاص اللہ تعالی لرد اختیار دا آخرت و دنیا. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور ڈیر ملائک شترے پاسمانوں کے نشی دفع کولے داغی سفارش حیث مصیبت مگر پسترینا چی اجازت ورکی اللہ تعالی چاہتا پارا چی اللہ غواری اور رضائیتنا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیت الانثى. یقینا کسان چیمان پاخرت نلریم خام خان نمونک دیم ملائک لران نمونہ دزناناو. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ونشتري خلق لرا پدیبان حس دلیل ندی روان دی مگر پا گمان بسے. یقیناً گمان فیدن اور کی دا حق ثابت الدبار اس فیدان. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. نمخواڑا دا شانا چا گردی زمون دا کتابنا انغواڑی دے مگر جن دنیاوی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. دادری اخری منتہا دا علمنا. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. یقیناً سارب دے خپویا پاغشا چوڑی داغ دلارینا آغا خپویا دے پاغشا چ ہدایتی مندلے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور خاص دالا اختیار کیا سیدنا شری اسمانوں کیا شری مکہ کے. لیجزی الذین سعوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. دیر پارا چی بدلور کے لائق سان تا چی بدی کڑے دادائی رامنو بوجام. اور بدلور کیا کسان تشائی خیستہ عمل کرے خیستہ بدلا. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. دا خلق دی چی ڈڑکی دغٹ گناہننا او دبی حید کاروننا مگر آغای چی پزڑکی ورتیری. ان ربک واسع المغفران. یقیناً رفتار فراخ بخنے والا. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فتا سبحانہ خپوئے دے کل شاول تاسو پیدا کرے دزمکینا او کله چې تاسو بیا پټ پراته په خېټو د مین تاسو کې. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. نو صفتنا مکوئے د خپل ځانو الله خپوئے دے پاغشا جلان یرکین. افرائیت الذی تولا واعطى قلیلا واکدا. آیت خبر دائیں سڑی بحال چی مخی ہو گرداؤ اولی کلغن تکی حق و بن شبیام. عنده علم الغیب فهو یرام. آیت دسر علم دا غیب اشترین دا اینی اخبر نجات لرام. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. آئین دے خبر کرے شے دے پائے کہ پس صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیوں
اور بصیفو دے ابراہیم علیہ السلام کی واغ ابراہیم چی پورے اکڑل خپل فرائض اللہ تزر وازرۃ وزر اخری چنشی پورتکولے یو پیٹی والا گناہگار گناہ دبل وان لیس للانسان الا ما سعى او نشتہ دے انسان پہ فائدہ یا پہ اختیار کی مگر آغا عمل چیز کڑی ویم وان سعیہ سوف یرام یقیناً عمل دد ذرے دو خود لشیم ثم یجزاہ الجزاء الاوفا بیا بدلا اور کریشی دتا بدلا خپورا وان الی ربک المنتہی اور یقیناً ستارب تاخری وردللیم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا ويقينا الله خاص غير خندارا ولي وجرارا ولي ويقينا الله غزات مرغرا ولي وجندا ولي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى یقیناً اللہ پیدا کری جوڑے نارینا و زنانا دساس کی دنطفے نا کل چواڑو لیشی برہم کے وان علیہ نشأت الاخرى اور یقیناً اللہ پزیموان پیدائش دے بل وانہو ہوا اغنا واقنا اور یقیناً اللہ تعالیٰ مالداری ورکی و خزانے ورکی وانہو ہوا رب الشعرا اور یقیناً دا اللہ واقدار رید شعرا استوریوں وانہو اہلک عادن اللولا اور یقیناً اللہ ہلاکڑی عادیان زاڑوں وسمود فما ابقام اور ہلاکڑی سمودیان باقی دن نے بریخے سوک وقوم نوح من قبل انہم کانوا هم مظلمات غام اور ہلاکڑے قوم دنو علیہ السلام ددین مخکے یقیناً ناٹول دیر ظالمان اور دیر سرکشانو والمتفقۃ اہوا اور ٹکڑشی کلی احوال لارا غرزول فغشاها ما غشان پٹکاغیل راہا کانو چپڑے گڑل فبئی آلائی ربک تتمارا فسپکم یود نعمتنو درخپل شکیت انسانا هذا نذیر من النذر الاولى دا نویم یرا در کون کرے دا جنس دا یرا ورکون کو مخکنونا ازفت اللہ زفا رانی زیش نزیرات ان کی آفت لیس لہا من دون اللہ کاشفا نشتا الرا دا اللہ نسوا بلسوک پیدا کارکون کے افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون آیا دا سے خبر نہ تاسو تعجب کوئے او خندا کوئے او جڑان کوئے وانتم صامدون او حادارے سے تاسو پا غفلت کیے فاسجدوا للہ وعبدوا نسیزہ خاص کے اللہ لرا بندگی والا کوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر دیر نزدیر آئے قامت او 14 پگمیوں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
اکوینی دا خلق سموجزان مخڑی اوائی دی دا جادو پوکڑے شیم وکذبوا واتبعوا اہواءہم وکل امر مستقر اور تکذیب کو دی اور تابعداری اکڑا د خواہشات خپلو اور ہر یو کار خپل وقت پورا کیدن کے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور یقیناً ناغلے دے خلق تا د خبرنا ہوا چھپائے کی پورا زور نرام حکمت بالغت فما تغنی النذر اور پوئے خبری انتہا ترسیدن کے اس فیدن اور کی دیل یرا اور کل فتول عنہم یوم یدعو الداعی الى شیء نکر نمخواڑا و ددینا اور یاد کا غرض سے آواز وہ کی آواز کو ان کے یو کار ہے بدناکتا ہے اسی سے بدناکتا خشان ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر کھوزی و اس طرح دری اوزی بادی دا قبرننا گویا کی دا ملخان دی خواروارو محتعین الى الداعی یقول الکافرون هذا یوم ناصر منڈے بوئی دا آواز کا ان کی طرف تا وائی با کافران دا روز داڑے رسختا کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر تکذیب کرو ددین مخ کے قوم دنو علیہ السلام نو تکذیب کو دی زمین دا بندہ اول دی شدا لیوانے دے اور دیر ازور لیشم فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ناغ دعا غوختا دخبل لبنا چیز کمزوریم زما بدل دین والیم ففتحنا باب السماء بماء منہمر نپران سمگا دروازی آسمان پو بوڑی رڑا بیدن کو سران وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر او چولم گارز مکینا چینے یو دے شوید وارا قسمو بود آئے کار دا پارانچ مقرشون اللہ دا طرفنا وحملناه على ذات الواح ودسر اپور تکم گانو علیہ السلام پداسی کشتے چھ تختو و میخنو آلوام تجری بعیوننا جزاء لمن کان کفر روان و آدھا زمگا پسترگو دا بدلا غسلو دا چا دا پارا چھ داغنا شکری کڑے شیوام وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً پہ خودلے منگا دا کشتے او نخا اشترش سوک دینا نصیت والی فکیف کان عذابی ونذر نصرنگش زما عذاب آغیتا و زما یرول اغیتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً آسان کرے منگا قرآن دا پارد نصیت تغسلو دی واقعاتنا آئشترے چسوک تین نصیت والیم کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر تکذیب کرو عادیانو سرنگش زما عذاب و آغیتا و زما یرو لغیتا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر یقینا نولے گلم گا پائی بانی سیلائے تیز چلیدن کی وہاں پاغر وس پہ رکی چامی شدید پارس پہ روان تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر
رشتری خلق لرا دخبل زیننا گویا کہ ای تنی د کجوری چی پریوتلی بزمکوان دے فکیف کان عذابی و نذر نصرنگش زما عذاب و زما رول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً آسان کرے منگا قرآن دا پار دا نصیحت دا غسلو دا واقعنا اشتر سوکشی نصیحت نوائلیم کذب السمود بالنذر تکذیب کرو سمودیانوں دا یرور کون کو فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر دیو آیا بندر زمنا یوتن داغ تابداری کمگا یقیناً مدوخ کے خامخواب گمراہ او پلیون توب کیو اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب نشر آیا را لے گلی شیر وحی بدوانی زمن دمیننا بلکہ دے دیر دروغجن دے اولوی کون کے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ زرد دی تو پتہ لگی سبا چسوک دے کذاب دیر دروغجن نسوک دے لوی کون کے اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ یقیناً منگر علی گن کی اوخا ددید امتحان دباران ددی انتظار کوا صبر کوا ددید عاقبت وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ اور خبر اور کدی لائقیناً داوبو تقسیم دی ددی پمینس کے ہر یوخ پل نمبر دوبو توا حاضری کے دیشیم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر نواز ور کدی خپلی او بدماشتام اگر آواغست توران آغے حلاک کڑام فکیف کان عذابی و نذر نصرنش زما عذاب و زما یرور کول انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کحشیم المحتضر یقیناً دولگم پدی بانی او چغا ہے بتنا کیوام نشوی دی پشانت زرے زرے دشپول جڑاؤن کی زرے زرے دشپول جڑاؤن کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً آسان کرے منگا قرآن دا پار دا نصیحت آغسلو دا دی واقعنا اور اشترے چسوکتنا نصیحت والیم کذبت قوم لوط بالنذر تکذیب کرو قوم لوط علیہ السلام دیر اور کون کو انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط نجیناہم بسحر یقیناً علیکم پائی بانے باران دکانو ما سوائے دا کورنے لوط علیہ السلام نا بشکرم گائی لرا پوخ دا پیشمنی کے نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر دوجد احسان زمون طرفنا دغسی بدلور کم آشاتا شد اللہ دا نعمت شکریہ ادا کئی وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ یقیناً یرا اور کرے لوط علیہ السلام دیتا زمون دا عذابنا لیکن دی شک کو دا یرا اور کولو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ یقیناً دی غختن کرے داغنا داغد میلمنو پوارکے نروان اکریم گا ددی استرگینو سکے عذاب زمایا رول وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ یقیناً سوار آگئے پدیوانے وقتی عذاب ہمیشہ
فذوقوا عذابی ونذر نو سکے زما عذاب و زما رول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً آسان کرے منگا قرآن دا پار دا نصیحت حاصلو دا دے واقعنا نوائشترشو نصیحت والی وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور یقیناً آغلو فرعونیانو تا یر اور کہ ان کی پیغمبران كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر تکذیب کرائی زم دٹولو معجزاتو ننونی ورونی والمنگائی لرا پرانی ولو دزور ورزات چڑیر قدرت لریم اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم برات فی الزبر آیا کافران ستاسو د زمانے غردی دائے مخکنونا او کن استاز دپارا بشکید دا عذاب لکلشی پا کتابنوں کے ام یقولون نحن جمیع منتصر بلکہ دیوائی منگا خو گنیو بدل اغسطن کیو سیوزم الجمع ویولون الدبر زرد شکس بور کلیشی دی گنوتا او بگرزی دی شاگانی بل الساعت موعدهم والساعت ادھا وامر بلکہ قیامت دی نیٹر مقرر و قیامت دیر ہے بدناک اور دیر تریخ دے ان المجرمین فی ضلال وسعر یقیناً مجرمان پا گمراہ کی بدنیا کے او پور کی بئی باخرت کے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر پکمر سراخ کلی کی بدی پور کے پمخن اخبلو ابویلشی ہو سکیتا سو خندر جہنم انا کل شئن خلقناو بقدر یقیناً ہر شے من پیدا کرے بخاص تقدیر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر انہوں حکم زم پبارد قیامت کی مگر یوش پیلا دا پشانت درب دسترگی بئی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہلاکڑی منگا استاسو پشانت خلق آیشتر چسوک نصیحت والی دائی دوا قیرتنا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ اور آغا شئی شریکی آغی لرا لکل شیر پا کتابنو دا ملائکو کے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ اور ہر وڑو کے عمل لولوی عمل لکلشی بتقدیر کے ان المتقین فی جنات ونہر یقیناً متقیان خلق باپ باغنو کے او بنہرنو کے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر پا مجلس درشتیاؤ کی بئی پنیز دا غزات چلوی بادشاہ دیر دیر قدرت لنن کے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ رحمان ذات دے اودن کڑے دا قرآن خلق الانسان پیدا کرے انسانان لرام علمہ البیان اودن کرے آغتا دخکار کلو دا مقصد خفل الشمس والقمر بحسبان نروس پگ میں شلی بخاص حساب والنجم والشجر يسجدان واڑ بوٹی آونیم سجدے کی اللہ تعالی والسماء رفعها ووضع الميزان
آسمان لرا اللہ اوچت کرے یہ خیرات تلام اللہ تطغوا فی المیزان کہ سرکشی ان کے تاسو بدل کے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور برابر کے تول کول پہ انصاف سراؤ کمی مکوے بتل کی وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ عظمکائی خدا اللہ تعالی دپار دخل گوم فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام فریقی میوی دیو کجوری دیے کسوڑ والو والحب ذو العصف والریحان او دانی دی گیا بس والا او خوشبو امدیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو پکم یو دلوی نعمتونو در افستاسو تاسو انکار گوئے خلق الانسان من صلصال کالفخار پیدا کرے اللہ تعالی ولن انسان لکڑنگاری کو ان کی خٹنا چپشانتر ٹکریوان وخلق الجان من مارج من نار اور پیدا کرے جان لرام دا شغلے کو ان کی اورنا فبأي آلاء ربكما تكذبان نصفکم یو دلوی نعمتونو در افساسو انکار کوئے تاسو رب المشرقین و رب المغربین رب دے ددواڑو مشرق و رب دے ددواڑو مغربو فبأي آلاء ربكما تكذبان نفکم یو دلوی نعمتونو در افستاسو انکار کوئے دواران مرج البحرین یلتقیان یو زیران کڑی دو دریابا التقیان یو بل سرا یو زی کی بچلے دلو کے بینہما برزخ لا یبغیان پمین ددواڑو کی ناشنا پر ددا زیادہ نشی گولے بیول فبأي آلاء ربكما تكذبان نبکم یو دغٹ نعمتونو در اخپل تاسو انکار کوئے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان روزی در ادواڑو دریابونو نا ملغلری او غٹی ملغلری او نرے نرے مرائم روزی در ادواڑو دریابونو نا غٹی ملغلری او نرے ملغلری فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو غټو در خپل تاسو انکار کوئ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او خاص اللہ اختیار کی دی روانی کشتے چوچا دکڑی شی بدریاب کی پشانت دغرنو فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو دغٹ نعمتونو در افساسو انکار کوئے تاسو کل من علیہا فان اراسو چرزم کی د پاسری فنا کی دن کی ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام او باقی بھئی مخدر افسان چی خاوند لوئے او خاوند عزتنو دے فبأي آلاء ربكما تكذبان
بکم یو دغٹ نعمتونو در ابستاسو انکار کرے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان سوالوں کی اللہ نا سوک چلی اسمانوں کی اوزمکا کریم ہر وقت کی اللہ تعالی بجدا جدا کار کرے فبأي آلاء ربكما تكذبان لکم یو دغٹ نعمتونو در خپلنا تاسو انکار کوئے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان زرد حساب وکم ز تاسو سرائے دوارو درنو فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے ڈلے د پیرانو انسانانو کوسم رسی چوزے د طرفونو د اسمانونو د زمکنانو زیوزے لا تنفذون الا بسلطان نشیوت لیتا سو مگر پزور سرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران رالی گلی کی پتا سبانے خالص شغل دور تور تور لگی ہم دور بدل بنشا غصے دیو بنام فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان کلشی اوچوی آسمانونا شیباد سور گلاب پشان دسر سرمنے فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان داورز کے تپوس نشی کے دے د گناہ ددم دیس انسان و دیس پیرینا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام پی جندلی کی با مجرمان پخاص نخود آغیم نونی ولی کی با در ٹکلو در تندی و دخبونام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا جہنم دے چی تکذیب کو دے مجرمان خلقو یطوفون بینها و بین حمیم آن زیرازی بدی پمن دائے و پمن دخوٹ کے دلو گرمو کے فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان او دا اشارہ پارا چیر اکڑے مقام کی دلو دخپل لبنا قسمہ قسم باغ نریم فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان ڈیرو سانگ والا باغ نریم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان پائی کے دوچنی دی بیگی بامیشا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان
پدی کے دار قسم میں اون واڈیر دیر قسم نویم فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان تکیا والدی ببسترو وانے چاسترون داغے دغٹور خمون ویم او میوی راٹو لول دغی باغنو بنیز دیویم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان پدے جنتونوں کے خوری وئی لنڈا ان کی خپل نظر لرا بخاندانو رسیدل و نکڑی دی تیس انسان مخید دے جنتیانو ناون سپیری فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان گویا کتابا یاقوت وی سرے سرے او مرجان وی بصفائے کے فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نہ بدلا د کامل توحید مگر خیستہ جنت نریم فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان السواد دینا نورهم باغ نریم فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تکشن باغ نریم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان پائی کے دوچنی دی فوارے وہن کے ویم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان پائی کے قسم قسم میوی اور کجوری اور ناردیم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان پائی کی بحری خیستہ غرا اخلاق والا خیستہ شکل والا فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حری بئی بند ساتل شیب خیموں کے فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان رسیدل بنی کڑی دی تیس انسان مخید دی جنتیانو نیس پیریم فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تکیاب والدی بصادرون وشنو او پا گلدار قالینونو خیستو باندے فبأي آلاء ربكما تكذبان نو فکم یو غٹ نعمتونو دخپل لبانے تاسو انکار کوئے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام نو برکتون والدینم در افستام چه خاوند لوی او خاوند عزتون دے